Bengifuna labantu khotmanam babe clear ama followers ka Chris abe clear ngento uJakalasi ayithethayo. There are two type of prison uJakalasi as describe la. Ijele eliranwa ngama gangster mawungena nomboro use risking uzogwazwa anytime uzorapewa anytime because akunamthetho unamuntu oshaya umthetho. Ijele la kurana i26 ne28 mawungena nomboro you are safe till ufake inomboro. Uyangithola khotmanam ile nto bengifuna ukuthi ibe clear. All I say Chris la ngaphandle asina 26 asina 28. Ya ibinga khotmane egibengu Brian labo mfethu bebenza everything for imali. Uyangithola khotmanam but bebengangifuni da. But bangi-introduce emalini. At the end of days mase bengekho Brian sengijwayele liyampilo liya. Zokusho ukuthi manje kumele ngiqhubeke naliyampilo. Liyampilo liya obvious bekuyicrime impilo yamakhotmane ebebeyiphutha. Ngagcina khotmana nami ngena ke nami ukuthi amakhotmana asewefile amanye asejele ngaqala nonami uBram nga recruiters zami. Hayi ngiqhubeka nempilo ibiphushwa ngamakhotmane. Wengayo endapha ngisejele. Mina ta Chris bengivana namanye amakhotmane nami ukuthi uthi uhamba namakhotmane so ujabulelwe net Bram ukuthi kubula umuntu. Benginamakhotmane amanye Bram ane beast. Ya ngizosho kanjalo rana ama demon. Uyezwa Bram uthola Fix Haven connects you with trusted plumbers, electricians, cleaners, and more right when you need them. Simply download the app, find reliable professionals near you, and get the job done right at the first time. And if you are a skilled professional looking for work, download Fix Haven Pro on the app stores, use the code CHRIS26 for a discount, and start getting jobs today. Go to the description and find their link there or on our first comment. Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James and on my right, I got my man Gan that's do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, God knows where have you been. Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership, and also donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. Shout out to Fix Haven for this episode. We highly appreciate you, Fix Haven. Their link is on the description as well as on the first comment. If you wanna download their app, if you are a plumber, you're at home, or you have a business, you wanna register your cleaning business, plumbing business, you're like, hey, where can I get a job? So you can just go to that app, to that link, and download the app and register and put the promo code CHRIS26. That's where you're gonna get discount. So please do that, and yeah, start to get jobs. James, are we on Grace? Yes. Crime does not pay even a cent, even a dollar. like Pinex. Hayi bafethu. I love this kinds of episodes. Yeah, it's that time kumele ama-gents ahlale escreenini abheke ukuthi ubuclever bhadara. Yeah, or kanjani Ganda. Vele clever bhadali bafethu. Hayi clever bhadali. It's God's time. I love it. It's God's time. Siphethe uJakalasi. Hayi. Ya ngithola ke. This nigga has testimonies for days. We've been talking. Yeah, we've been talking. Yeah, Scary guys. things, man. Asho mfethu. Sidlula kuzo lezi zinto eziscary life mfethu. Sidlula kuzo. Philly. Ayisho. Feeling. Hayi mfethu. Can talk the whole year da Chris. The whole year. Hayi mfethu. Namhlanje ngifuna sikhulume ukuthi ngoba sithi crime does not pay. Ngifuna sikhulume ngempilo kwaJakalasi, izinto ade zenza zasezimlidela ekutheni aphelele ejele, aphume ejele kube nzima ukuthola umsebenzi. But iziphi lezi zinto uJakalasi, because manje sikhuluma nomuntu obhekile kwi-TV ukuthi case yazi ukuthi i-crime ayibhadari, but iziphi lezi zinto uJakalasi kade ezenza, because ungathola umuntu uyazenza ndakazinake. Thothi hayi mina ngumgwazi umuntu
ngihamba nabantu abagwaza abantu mhlawumbe, but leyo nto leyo futhi also engakulidela ejele ungagcina uboshiwe. But let's step back sithi ukucheck-a impilo kaJakalasi ukuthi uJakalasi ngempela ebenzani, iziphi lezi zinto akade ezenza na wena lapha ekhaya okungamelanga ukuthi uzenze. Ngicela ubingelele emakhaya bese singena kuwe. ya Christmas ya khuluma ivarda Chris Hotmanam ngibulise Chris networkers ama follower ka Chris noGanda nomfethu ngibulisile lapho otherwise uJakalasi vye ya Christmas Hotmanam yazini uyakhuluma like mayibeka kanjalo yabo because kuna angithi intwana kahle mina ngibheze izintwaneni Hotmanam because icrime iqala la ebuntwaneni uyangithola Hotmanam because angeke uzuyigobe seyindala ikhobiwe isase fresh induku yabo bathi ligotshwa lesasemanzi ngesixhosa meaning incosi uyifaka uline sasencane not seyindala maseyindala izokuhlula that's why ngibheze kwintwana ezincane Hotmanam mina ngaqala icrime in early ages yabo. Okay, umuntu Bram angavana abantu abagwaza abantu and stuff ayenzini. But uyazi ukuthi umngane womthakathi ngumthakathi Hotmanam. If uhamba nezigebengu usisigebengu. Uyangithola. Icrime Hotmanam iyenye into ukuthi iqala unaware. Because mina Hotmanam ngikhule ngingane kama mina emfethu. Ngikhule ngingane kama umuntu emono like ingane grant mfethu wenomzali under i-garden parent yabo ngimamela umzali ukuthi emoni ngapha si wrong ngapha si right yabo. But Brian it reach ukuthi manje ngiyofika estradini uyabona ukuthi ama Hotman abhika mfethu bashintsha ama all star every day, bashintsha ama tycoon suit every day. So bayenza kanjani labantu labo ukuthi lezi zinto zonke bazidobhe. So uzofuna ukulandelela manje la uzobona khona ukuthi labo bhuti abadala kahle ama outlaws abantu aba against umthetho because lezi mali zalama tycoon nalama all star bawagqokayo asizimali ukuthi bazisebenzele zi easy come zimali ukuthi zithathelwa abantu abazijulukele jo yangithola because imali yerobhari vele ke mina Hotman nami ngene estupini serobhari bengidla imali yerobhari imali yenyembezi noma bengayicommit irobhari during ama Hotman bekhona but bengidla imali yenyembezi because now bekuyi easy money leyo ama Hotman babamba inkunzi yangithola Hotman nami ama Hotman angikhulisile mina ngama Hotman abebamba inkunzi la eCarltonville Bram besinama gangster ngama gangster as somewhere belokwe khona vele uyabo besinama gangster ngama gangster but mina ke egazi kunama Hotman weJNF futhi bekuyi gangster egazi Jakalasi no friend lama Hotman lawa ngama Hotman andi introducer emalini not we crime bani introducer emalini Hotman because ama Hotman lawa mina uTakris asingama Hotman ebenifuna ukuthi ngibambe inkunzi laba bebekhona ukungishaya ngembamba themu ngibambe inkunzi njani ngabe bebebamba inkunzi diamond bashama house breaking ini babuye neDulas iDulas ke manje yimi engazi yonke lokishi ukuthi indoda siphethe into eziso kumele uyositayisela zona bebengangifuni iTakris ukuthi ngingene kwicrime but bangiintroducer emalini of which imali batheme sebengesekho Hotman nami sekumele manje lento abangijwayeze yona ngiqhubeke na mina ngikhule ngintwana eGrant Hotman nami ngizigelezela edladleni bekuyisonto mina umama wami umfethu bekungumama mfundisi uyangithola Hotman nami ngikhulele esontweni mina mfethu ngigqoka izambatho but kwenzakala ukuthi uSathane mfethu anginyonyobela angitshontshe lapha esontweni ukuthi endoda hayi man awuphilongi la asiphuma uphilonge estradeni ke Takris kulapho ke Hotman nami uthola ukuthi ngiye nga-adopta impilo yama Hotman the way bengiphila ngakhona ngayiwa wona lo maDulas ngihambe ngiyowathengisa ama Hotman mewesuka kuma house break ngiyothengisa lezi zinto if basuka kuma robbery ngiyofuna ama buyer wamafoni ngipopha kanjalo like bangijwayeze imali because bona ke asingama Hotman bebengithandela icrime because labo bebesho ukuthi Jakalasi kusasa sifuna ube yilawyer yethu wena kwazi ukusumela enkantolo masenza amasimba asikufuni kwicrime
uyezwa noma lezi zinto lezi ungaboshwa ngamaphoyisa uthengisa izinto zethu esizibambe ku crime solithatha lelo cala uthi hayi mina umtshana akazinix lezi zinto uzinikwe sithi ya ibingama hotmane eyigebengu Brian labo mfethu bebenza everything for imali ngiyangithola hotman amphathi bebengangifuni da but bangi-introduce emalini at the end of days mase bengekho Brian sengijwayele liyampilo liya sokusho ukuthi manje kumele ngiqhubeke naliyampilo liyampilo liya obvious bekuyicrime impilo yama-hotman ebebeyiphutsha ngagcina hotman nami ngena ke nami ukuthi ama-hotman asewefile amanye asejele ngaqala nonami uBram nga-recruit ezami hayi ngiqhubeka nempilo ibiphutshwa ngama-hotman wengayo end up angisejele mina taChris bengivana namanye ama-hotman nami ukuthi uthi uhamba nama-hotman so kujabulelwe net Bram ukuthi kubula umuntu benginama-hotman amanye Bram ane-beast ya ngizosho kanjalo ranama-demon uyezwa Bram uthola ukuthi i-hotman kubanja umuntu inkunzi no grant umuntu asarend yakhonjiwa ngesibhamu umuntu uyasarend ubanja inkunzi but kunoyi-1 ongusathane ukuthi ngimiyeka kanjani lo muntu kumele ngimshaya ngebullet lo and meke qeda ukushaya lo muntu ngebullet Bram uzocelebrate emadodana ibonile lentsha ngishaye kanjani shaya inhloko baba idibane nebonda le hotman lena mona like le hotman ingenwe yini bengiphila nama-hotman anjalo Bram ukuthi uyawisha ukuzikhipha kuwo but ngeke uzuzikhiphe kuwo awucommit crime awenzi nix just bakubonisa ama-action impilo abayiphila ukuthi emone thina ama-sestratini senzani ntshontsho usathane esontweni endlini yesonto wayangifaka kwezinye izinto at the end of days ezingithola emone sezingenzela ama-criminal record and stuff taChris kunezinto likuthi hotman nami ngeke size sizixoxe ya kunabantu abangastili bangahetheka uyazi uma umuntu zikhona izinto kumele uzixoxe sikhona izinto engamelanga uzixoxe hotman nami mina ilife le engikhuliswe ngama-hotman wama ngikhulisile weyigebengu like inento eziningi hotman nami ukuthi ngeke ngize ngizikhulume but into engizoyikhuluma neti-1 ukuthi omtshana nyana laba besigela hotman nami ngabaphume kulezi zinto lezi zokuthi bazo-act esigela ibenzi izinto ezizobafaka ejele hotman nami thina masikhula siloko sikhula nawo ama-hotman ezigebengu thina besiloko sinamaphupho ukuthi mina maningaphutsha hotman nami toti ndofika ku-G12 ngiphutshe toti ngiye university ngizoba yiloya yama-hotman mina noma ama-hotman nami eboshiwe ngiyowadefenda noma kanjani enkantolo but usathane uyasho ukuthi hhayi uyahlala ayikho leyo nto leyo ngeke ayodefenda lezinja zizofa zonke ngiyangithola yena uzosala ayejela abe ne-criminal record but usathane unokuzitshela some other time taChris ukuthi uyakuyuza kanti angazi ukuthi uyuzwa emone ngumveli inqango Qamatha le creator yena azitshela ukuthi uyakuyuza kanti akayazi ukuthi wena uyuzwa uNkulunkulu usathane ngathi uyakufaka emaflopini kazi lami kanti uNkulunkulu uyakuhlamba ukuthi endoda wena uzufa yabona ama-hotman akhulisile wonke afile yabona wonke ama-hotman akhulisile afile wena uzufa uNkulunkulu ngeke azasuke la asuka khona ezulwini or kuphi la khona azemhlabeni azotshela abantu ukuthi yekani into eso uNkulunkulu uzoyuza the chosen few ukuthi ibe zizibhika ezizo leader indlela like iBhayibheli lisho lithi bekunoMoses Abraham abakhona ukuyokhipha islavery zika-Israyeli emone kuFaro uNkulunkulu dayiding uyayenza taChris like into engiyibone kumi leyo Abraham tukuma podcast Abraham uyafika ukhulume ureveal izinto elukuthi zifihliwe without a payment and without expecting a payment but uguide intwana ezincane ukuthi zingaweli on the same trap you can get more enemies in faith kuthi umuntu amani why reveal secrets zethu zase26 why reveal secrets zethu zase26 no it's not ukuthi ngiyazireveala ngokuthi ngiyabanyatsa amagenga angibanyatsi ngisebenzi nami nginsizwa mfethu but mina intwana kaHotman wami mfethu igwetshiwe isejele ngecrime ngeke ngithi crime ibone ebantwini abangaphandle ibone kubaba omncane wayo
edladleni bra wami ndi1 umuntu one criminal record ama-hotman wami ayi2 aboda zange abane criminal record yezwa ama-sisters wami zange abane criminal record even ne-hotman yami ephilayo no esele ayina criminal record yimi kuphela umuntu onama criminal record not i-criminal record manje intwana yami lento le iyibone kuphi intwana kaHotman iyibone kuphi lento le ukuthi kumele kube nama criminal record eJardini yenza iminyaka intwana kaHotman yami Brian ayena ne2 years igwejiwe le crime le iyibone kubani so ngireveala like angireveal ama secret mina ta Chris awukangizwa any podcast maybe ngishaya umthetho or ngikhupha imfihlo emone ezomthetho no ngiyazikhupha izinto ukuthi ngiyaqobisa thina mfethu singama26 sithi siyakrobisa ashaye na umthetho uChris akusili 26 akusili 27 akusili 28 uGanda emone bonke abafethu akusi just ngiba even ngiyazi la ngaphandle bakhona abantu abakubhekelelayo Chris abaphuma ama-former inmate ebebebhantinta ngangithola mfethu abayaziyo lento okuthiwa inombolo ya bakhona abanye uzobathola kuma comment bakhomenta bakhona abazokhomenta positive bakhona abazokhomenta negative uyangithola ukuthi bra wami ngeke ukrobise abantu ukufika apha while kumele sibakrobise ukufika apha intwana zethu Brian sizele singabazali noma singazala amacheri but namacheri ayangena ejele ama-hotman wethu azele lezi ntwana ezingisho ngithi intwana kaHotman wami mina isejele yenza iminyaka bra wami eserious uyangithola yenza iminyaka eserious ejele is the second one kwifamily yami kwigazi lami one criminal record uyangithola ezimina nginama criminal record so angithanda ukuthi anyone nabe ngathandi nentwana nami ukuthi ingawela la bengicabanga ukuthi intwana nami izothi ukuthi hayi itime lami elincane la flopa la ngene ejele and stuff then lizofunda izinto ezipositive from la ukuthi angaweli kuma same trap ubaba omncane wamawele ku but nangu umtshana uwele useminyakeni noejele I don't like leyo nto gazi lami ukuthi yenzeke kwi-youth yase South Africa while yenzeka kwi-youth yase South Africa Hotman nami sikhuthaza i-enemy i-enemy mfethu mayithola ukuthi wonke amasoja asejele ngaphandle kusela abantu ababizwa abonyawupe kusela abantu ababizwa amadakwa abomadakweni like abantu abangena future i-enemy sigayi power ukuthi ngatake over a country asina masoja asina next uyangithola bra wami so angifuni dading angiwish as a South African Brian or as a African ukuthi ingenzeka leyo nto bra wami ukuthi i-country ife siyibhekile. That's the reason ke mina ta Chris abafethu abasejele bayazi ukuthi ngiyakobisa mina zange wangizwa any podcast mina like ngikhipha isecret zenomboro like ehoshi nginamagunya mangaphi ngingabulala abantu abangaphi ngingagwaza abantu abangaphi like ngikhuluma into ezinjalo angazikhulumi mina each and any podcast from ku agenda program angakhuluma into ezinjalo into engiyenzayo ukukobisa abomtshana ukuthi elifeini sinendawo eziso endaweni eziso sine system ezi-operator indawo eziso each and every place ine system eyiranayo ndiyabakobisa anikabaniki mna abafethu nakweyiphi podcast anikabaniki inombolo yaseMpumalanga ndibakobisa ngezinto ezenzakalayo enomborweni not ukuthi abantu babe frustrated ujakala uthanda inombolo abakandiva mna nithethe inombolo now singenza example Brian siye ku scheme GP siye kuphi ndikuse bantwini mna abantu abafika bathethe inombolo edayiding podcasting angeke ngizothetha inombolo mina ndiyazi ukuthi la ndiyithetha khona inombolo mina ndiyithethe ejele inombolo and andiyithethi inombolo mina ndihlele esitulweni inombolo ndiyayiguqela nezinsizwa ndiyayiguqela inombolo ngorongo Brian ndi stand up inombolo say correct ndi stand up ngento ephilayo ndicorrectile inombolo leyo ndiyazi la inombolo ndiyisabela khona ndiyisabela phi nobani angizothi ta Chris ngifika kuwe epodcastini ndithi ndizothetha inombolo ndiyithetha nobani o interested ngani ukuyazi inombolo mangithetha inombolo nomuntu ongazi inombolo ngiphile kahle enhlokweni uzongiphendula thini umuntu ongazi inombolo mangithetha naye inombolo
Chris mase ngibuya no ngikhuluma the secret language yase 26 nabantu ababhekelela ama followers ka Chris no Ganda nomfethu la ngithi nginangqondo Brian nizoniphendula nithini ngoba nogcina ningasandiva mos nogcina nithi ndiyahlanyisha ngala simibi uyahlanya meba kaphila kahle ebethi siyenzeni inhleke lento ebekhuluma ngayo sesingama 26 thina labantu Brian esingena kubo ema podcastini Chris siyazi ukuthi simanyelwana ngabazali abazali bahlulwa ngabantwana babo brawami uyangithola abantwana babo bacabanga ukuthi idanyani is fashionable idanyani imnandi no onozala most ababakaye ejele uSmolo mokhuluma naye mntanami suskimana nabantu abazokusejele emagokomana hayi abantu bayaya ejele babuye mangumele ndiye ejele nzoya but nika omtshana the consequences zejele ukuthi ijele uzotibana nezinto ezikanjani ezinjani mina nabafethu laba khona Brian bayazi bebengiblame abanye mfethu ngisaqala kulama podcast oagenda ajakala simane khuphi secret zethu yeka lezi ntwana zizozibonela ngeke lezi ntwana zizozibonela but nami ngiyakhabateka makukhabateka intwana kamakhelwane ejele or ukhabateka enye intwana ingudaki ejele ndiyakhabateka nami because ndiyazi ukuthi ninentwana zami if intwana yami kulejele le kuyo yenziwa so the way le ntwana yenziwa ngakhona how will I feel angeke ngifile grand uyangithola Brian ngingumzali mina mfethu ngizali ichiri but intwana ezalwa ngoHotman wami isejele yenza iminyaka ngecrime Brian icrime ibone kubani edladlini ngoba ndim nayo kuphela sine criminal record so angeke ngithande leyo nto ukuthi umntana ka Chris ngambona eyenza leyo nto ayejele ngijabulele leyo nto hayi ama Hotman ebenithanda mzukwana bebenixelela Chakalasi uyeke lezi zinto ozenzayo you will end up in prison wenza iminyaka you will end up ungena future usejele ntwanami wenza iminyaka le hantu bikhuluma ngama Hotman bebenifavor nami ndikhuluma kwintwana zase South Africa in this favor any ntwana yase South Africa Brian ndiyayifavor because mina ta Chris mangiphume edanyane Brian ngidibene nentwana elikuthi bengiboshwe nabo bhuti bazo singo accuse macala ziyazi umtshana ukuthi umuntu uJakalasi uyejele ingumuntu so but uJakalasi ubuye ejele ngumuntu usaseda umuntu ozosaphutsha music and stuff intwana zami zi-active ku-music kuma-camera kuma-ini ndiyabona ukuthi ziyasupporta nokuthi uJakalasi akasekho ku-crime uphutsha lezi zinto nathi masiphutsheni lezi zinto ngithatha abomtshana ngibafaka e-studio siyarecord ngithatha abomtshana siyashuta imune kuba busy abomtshana ngibakhipha busy ukuthi baphume entweni ezile ukuthi zizobabhayizisa njengami the way ndabhayiza ngakhona ta Chris abomtshana engihamba nabo mina kasilama abakangena ejele abana criminal record yimi kuphela kube ngine criminal record why ngibagaye umqondo omtshana babonile mangiphume ejele ukuthi I'm not the same person lo engivaye ngiwuye abamaziyo ebengiphila nama Hotman wabo ndinguye bathole something change kuthi emunjala simeke change hayi man nanga ama Hotman kumele siphile nawo uyangithola ngiyaphila nabo mtshana si grand into engiwisha Hotman nami ukuthi intwana ze South Africa zonke zibe grand siyazi nathi mfethu noma ngathiwa sihlaselwa yenye country sinama soldier mfethu manje mfethu ucabanga sihlaselwa yenye country abafethu bagcwele lapha erenkeni babhema amanyawo lapha bafethu balala bemile ngeenyawo intwana zethu zilala zimile ngeenyawo injection esesandleni uzojabula mfethu uthe inyawo ntsena liyantena if ibingumntana ka sisi wakho or ka aunt wakho or ka mama wakho ubuzoyikhuluma leyo nto because umntana womnyuma ongamazi and mfethu labantu beye kulezi nyawo lezi Chris abanye mfethu baye ngedidiyo nyokulandela abangani some couple percent but most intwana eziyeda or abafethu abayeda abafethu abathakathiwe and then if kunodaki ongabelieve ukuthi ubuthakathi bukhona then usemuva mfethu we are the Africans mfethu singabantu behep thina mfethu sikhuliswe ngehep sikhuliswe ngempande impande iyaphilisa impande iyabulala impande iyadestroya uyangithola bra wami umuntu ongabelieve ukuthi kunempande yobuthakathi angeke aza believe what I say mfethu but if it's African it's a black man uzoyazi ukuthi kunempande ekwazi ukudestroya ekwazi ukuphilisa ifamily mfethu ziyakwazi ukuthakatha lezi ntwana ziyazi ukuthi le ntwana le emune makubhoda abazali bayo izosala nalendlu le ngu auntie oyenza la le
lentwana le makubhoda abazali bayo izosala nalendlu le mangiphephethe lentwana ngomuthi ivayi erenkeni yobhema inyawupe then laba ngizosala ngidila ngabe ngizobabetha ngomuthi mabafa ngime ngisala nalendlu. Most of things mfethu abantu abala kulama rank abantu abathakathiwe abantu bahlanyiswe ama-family wabo gazi uyezwa angizothetha ukuthi intoni ongabelieve kuloko ifuna yena gazi ongabelieve data Chris ifuna yena izinto ezibhaya mfethu zimoshwe impande yezwa akuna Nigeria Brian elisuke eHillbrow la uthengisela intwana idrugs emkhukhwini or endlini la ukokote wena son ngithengisa idrugs ithenga no labantu baphuma ezindlini balanda ama Nigeria or balanda whoever Brian ubhayisa drugs bayothenga la man akazanga kubo uyezwa naye diamond Brian ebhayisa drugs uyeva uzama the living eSouth Africa kunasibani. You can blame anyone nomuntu ubhayisa drugs usibulalela iCountry wenzani but the mafias the heads the country ziyazi ngale drugs and there's no benefit ngale drugs. Uyabona Bram kumadlanga commission kwenzakalani ama superiors wethu exposeka ngizizinto abazenzayo kazi but lezi zinto lezi zibulala iground mfethu ground force yafa intwana zethu zizwe ezibhema lezi zinto zibhode samuzothi intwana iye la ngokufavor ngokubona abangani bayo bebhema le yanto kanti intwana iye la isiwe umuthi iphephethiwe ngabo anti bayo or ngabo sisi bayo or ngabo bhuti bayo. Sasubona umjana nankulele renkini uhlabinalithi usijovile linyawo phetsena liyaretena awazi the background yalo muntu yangithola da Chris asikhulume ngendaba ukuthi mase uyithathile inombolo uyaphuma yini kuyo because manje kunomuntu obhekile ekhaya othi okay ngizoyithatha inombolo uthi ngibe protected ejele so ngifuna ukwazi ukuthi mase uyithatha inombolo yaphuma kuyo or noma usuphume ngaphandle kwenzeke nibe ne-effect ukuthi mhlambe le spirit because mina into engiyibonayo makuthiwa kuvusa onongolozo these are the spirits ejele makuthiwa kuvusa unongolozo enter wena usuyi 26 I think these are the spirits owathatha manje athi unongolozo umuntu ongamazi ukholelwe futhi kulezi zinto kade eyizo so ngifuna ukwazi ukuthi i-effect yenombolo kahle ibanjani uma usuyithathile lezi spirit vele uyasithatha yini wena usuyithathile so ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi do you feel ukuthi ya now ngi26 ikhona into eshintshayo yini kuwe as umuntu uthi hayi manje benguChris kodwa manje senguChris ungene jana or ngiyini ngiyakuzwa da Chris da Chris lapho wena khona mangithi so ngikale nethi ngicacise kancane gazi lami thina ama 26 gazi lami mina ngi26 ama 26 member gazi yabo thina ama 26 siphile ejele khona inombolo ye26 iphila ejele ngaphandle ayikho inombolo 26 as I used to say khotmana mina umuntu engimthola like anyway even na ku podcast everywhere umuntu uBramo Misa is 6 so I miss 8 so la kuma podcast ngaphandle mina khotmana embhalweni anginabo abantu abanjalo emaqinisweni mina endawanikwa kwase 26 anginabo abantu abanjalo inombolo yase 26 iphila ejele la isebenza khona irana isibanga ejele inombolo yase 28 irana isibanga ejele inombolo ngesikhathi samabhulu Brian ama-timer wethu oroba bomkhulu bethu ebebene nombolo ibingaziwa inombolo bekuyimfihlo because when amabhulu bakuthola ukuthi unenombolo bebekuthoshara amabhulu uyeva Brian inombolo bekuyinto ibi against the law ngesikhathi se-apartheid. That's the reason abobaba bethu besingayazi ukuthi banenombolo abomkhulu bethu besingayazi ukuthi banenombolo inombolo lusiko lasejele 2628 inombolo yasejele abantu Brian ingathi banenombolo la ngaphandle ningasho ndithi ngama rough 3 ngama rough 4 uyezwa Brian ngama 27
thina that's the reason la ngaphandle khotmanami if undibana neemone nelinye 26 into esizoyigcina ngokuyenza kukubulisana salute iphele lapho uyangithola bra wami sibulisene nomfethu ayikho inombolo ethi mina ndili 26 or ndili 28 ndizoguqa pha ngaphandle niphakamisa u8 or niphakamisa u6 ayikho khotmanami that thing yinto yasejele everyone on a number uyayazi lento engikukhulumayo even kopapa bethu kopapa omkhulu bethu bazoyifakaza lento endiyikhulumayo but into endiyibona no ta Chris it's beyond repair or it's out of order uzojakalasa khotmanam ukuthasisela kulombuzo kaChris ukuthi angijonge kusho ukuthi inombolo ayikho la ngaphandle since ingekho inombolo ngaphandle angithi uyithathile phakathi so mase uphumile lo moya lo wakho usala ku uhamba nawo because angithi umzulu uthe ispirit le spirit leso uhamba naso uma ukuthi uhamba naso so uphumile ngaphandle like affects kanjani sisala kuphi mangaba sasebenzi siyaqhubeka sisebenze noma ungaphandle nje ukuthi ku26 abusebenzi ngaphandle or like ufuna understand ukuthi isipana kanjani nami khotmanami ukusho ukuthi ukusho ukuthi da Chris ukusho ukuthi da Chris ngibaleke impendulo ngephendulaka ne khotmanami bheka ke uyabona khote wena da Chris nawe khanda khotmanami as I said ngike ndatsho kwamanye ama podcast nalapho khotmanami bendingakhuphi imfihlo bendibakrobisa like emone Chris ayenziwa dayidini bamba nansi piece ya dayidini ngumlilo lo uzotsha hayi ukuthi ndimnike ukuthi lo mlilo ubaswe ngubani nini bekwenzakalani no I don't have to uChris akusili 26 mfethu even nabantu ababhekelele most akusingama 26 ndamxelela nathi Chris lo mlilo uyachisa uChris akazufuna unibuze echakalasi lo mlilo ubaswe ngubani useke kungena deep entweni engamelanga yazi bra wami mina ndili 26 all the 26 khotmanam as I used to say all the 26 abaphuma ejele lelanga khotmanam uphuma uthola idate ejele parole board there's a thing ebizwa iparole board ejele the day you go to a parole board grant you a date of discharge ejele uyazwa ama 26 akhona la lokhu usebenza nawo ngaphakathi ejele bakhona la uya kwiparole board wena uselayinini umuntu oselayinini ngumuntu osebenzayo ngaphakathi ejele uyangithola li26 eliselayinini as ndiphinde nikrobise futhi e26 prime sine jurishi eligcwele la kuhlala khona ama 26 are ready for ukuyosebenza e26 siyasebenza nase 28 siyasebenza that's the reason ukuthi wa 26 ne28 zirana isibanga ejele sirana isibanga ngemisebenzi e26 kune camp ngecamp uyangithola khotmanam e26 sine John e26 sino mountain sino Sajin wokuqala sino wesibili sino Sajin match sinengcingo sine Springs umhlaba omhlophe kamadakini so sishiyana ngelevel khotmanam but bonke labantu laba ukusuka la ku mountain egateini ukukhuphuka ukuya phezulu bonke labantu bayasebenza kune jurisha eligcwele elihlezi amadoda angekho selayinini like example mina ndingukapteni waseMpumalanga ndiselayinini ndime nisebenzayo enithatha izinomboro emone kumadakeni ndizihlise ngestreamline ziyofika ku mountain ezantsi deep level ndisemsebenzini ndime nithatha isiko ndilikhuphule ndilise eSprings ndilithathe eSprings ndilihlise ndiyasebenza eMpumalanga kunabantu abangasebenzi like manje ngukapteni wesibini ndihlezi ndiyaspana kunokapteni wesibini ohlezi ejurishin eligcwele olinde mina mandenza mistake eMpumalanga Bram sine Stokis once wenza mistake ipene bazokuhlehla nepene ipene elimnyama ngurongo lo clari ufakwa eStokisini sinomuntu okuvalela eStokisini eMpumalanga ukuvalela eStokisini for 5 days
ngelanga le6 uye court sine court e26 of which I court ila madoda seSprings lela shumi elikamadakeni ku apho kusolve khona amajala ida uyolitola lapha sine judge sinommeli sina everything uyangithola khotmanam kulela shumi elilapha I court leya something like I court uyangithola khotmanam if you find a guilty I court then uzothola istrafu zakho ne if I find anga guilty then uzotola uyangithola khotmanam then if mina ngingukapteni wesibini uyangithola ndiyafahlako manifahlako kuno captain wesibini ole ejurisdiction eligcwele ongasebenziyo akekho selayinini lo wamuntu usejurisdiction eligcwele he's ready ukuthi angaza manibanjwa mina nifaka estokisini lo wamuntu bamkhupha lapha ya bambuyise bamfake emsebenzini udefender mina umsebenzi usaqhubeka awuma umsebenzi ngokuthi mina nibanjiwe ndisestokisini uyangithola khona mana so mawuphuma ejele awunophuma nespirit senomboro asiyali imibhobho yalifaka iphawu mfethu egazini kuthi indoda ndokufaka iphawu amashumi amabini anendobiyana phakathi kwemisipha yegazi uyangithola kepha Brian Maso uthola idate eparole board the day ujika noma ubuse line usebenza the way kwenzela iexample ngakhona ubuse line mawubuye eparole board uthole idate ishumi lele belukufaka le 26 le yakhoda endiqelela ngayo bikufaka le 26 izokudonsa le yakhoda jakala uyafuneka eshumini daye eshumini ndoda une date siyabamba une date sinencingo lapha mfethu umuntu obamba yonke into ehambayo siyabamba une date ukuya ngaphandle wewe yamadoda ngabe ngamaqiniso ndo madoda ndine date ukuya ngaphandle so ndoda ithini ke emanje egcwele ithi sokutrapela mfethu one time sakukhupha mfethu elayinini awusasebenzi uyangithola sesithatha imfanelo zakho zaselayinini awusekho selayinini uyangithola ndoda wena sukufaka ejurisdiction eligcwele uyangithola khotmanami ejurisdiction eligcwele la ndotrapelwa yi one time kuthathwa zonke into ebendizisebenza yiMpumalanga ndiyakhutshwa emsebenzini wase 26 ndiyofakwapi ejurisdiction eligcwele of which ejurisdiction eligcwele ndisestimeleni I'm ready to go home now uyangithola Brian makuthi usestimeleni either usestimeleni esingenayo uyafika ejele usestimeleni esihambayo uyangaphandle so now khotmanam masengisestimeleni masengisefole enkantoro la kuliya ufole enkantorweni kuyo angisasebenzi kukhutshwa omnye usajini okanye kukhutshwa omnye ukapteni wesibini da ejurisdiction eligcwele uzodefenda mina wenza lo msebenzi bendiwenza uthatha inombolo ezantsi uyayikhuphula uthatha inombolo phezulu uyayihlisa usemsebenzini ndayimana ishumi laseSprings kune number 1 la i26 kune number 1 kune number 2 ishumi le number 1 liyongidonsa madala lithi indoda no sibambile ukuthi une date uyangithola uyahamba uyangaphandle lonobangela amadoda kufaka ejurisdiction eligcwele lonobangela ndoda siyazithatha imfanelo zakho zase 26 ubusebenza ngazo nge one time lamadoda guqile as I say andothetha inombolo ndihlele esitulweni kuma podcast ngizoqhumela abantu ndazi inombolo khotmanami andiyoyenza dayi irongo kwasenomborweni irongo leyo nto because mfethu mawuphuma ejele uyinsizwa 26 wathathwa kuwe awusena 26 wena wathathwa lamadoda aguqileyo la ba stand up da Chris baxelela lamadoda seSprings number 1 zaseMpumalanga zathi indoda seyithatha i26 siyazithatha imfanelo zase 26 kuwe lonobangela stand up one time 3 down indoda sizithathile imfanelo zase 26 ubusebenza ngazo ubume ngazo la lonobangela stand up 2 time indoda sukubasele imfanelo zase 27 uyahamba uyangaphandle ofuthi ngaphandle khotmanami edanyana e26 kuna indoda nendoda kuna apho ikhupha izikhalo zayo khona kunendoda ekhupha izikhalo zayo kuyo nobangela akekho omncane akekho omdala sitjana ngamagunyana ngezidepisi embhalweni wamaqiniso uyangithola manje i26 kunalabantu labo if wena Chris uyindoda engenhla kum mina ndingusajini wena nguinspector ndim endikhupha isikhalo samani nenxaki ngiyikhupha kuinspector ndinengxaki sone
nguwo zonguide endoda lengxaki masilungise sona so mayihlula nawe uzoyidlulisela kwinsizwe ngenhla uyangithola khona manami manje sebethatha lezi nomboro zasempumalanga ebenisebenza ngayo mfethu anisena imfanelo zase 26 anisena right ukuze podcast enzomisa lo 6 lo Ibrahim anisena lo 6 lo phakamejele not la nobangela wathathwa mangavela i26 elishayelekileyo la no line la ngithola ndi message Chris necala eli serious e26 emthethweni u26 ndinecala eli serious so inombolo 26 ne28 sinombolo zasejele ezo nombolo zala ngaphandle inombolo yala ngaphandle phawami yeRAF4 yeRAF3 kusuka lapho i27 nobangela mawuphuma lapha e26 bethatha lezamfanelo nge1 time ezase 26 bakunikeza se27 nge2 time uyayedla usestimeleni bekunikeza inombolo zase 27 i27 as I used to say Chris i27 kungela kejani indoda esebenza ngegazi indoda ehlala ngale kwamakhulu ukuthi emaxhoko ejele ayihlala esibangeni nasejele Bram ke kuthole kune27 esibangeni ene ngizoyikhuluma leyo Bram nabafethu bayazi abayazi umbhalo wamaqiniso bayazi asina 27 elihlala esibangeni elihlala namanye ama inmate nakhot manami lashayeleka ta Chris unganiboni ningashaya umthetho ezi podcast ngishaya umthetho ndiushaya ejele qha ndiyazikrobisa intwana ezincinci ukuthi kunento eso nibanika the light anibaniki inombolo banika the light yenombolo ukuthi bangabhayiziseka kanjani ngishaya umthetho mina ema podcasting ngangithola khona manami but into yokuthi Brian man ndizophakamisa u6 apha ngithethe inombolo zasempumalanga man ngadibana nendoda eshayelekile insizwa yasempumalanga yanifasa lo nombolo ngangena nasestokisini ndingabanjwa ngurongo lo lipene lemnyama elingadawuna ngamadoda linfind ndinorongo o serious ongandifumanisa ndisengxakini ezi serious man ngafika ejele so thina empumalanga siyabakrobisa abantu asibashayile umuntu ongena nombolo amshayile bese ngithetha indishalaza nani da Christino ndiva njani umuntu omamelo sekhaya ongaphuma ijele ondiva njani khona umuntu osekhaya enibona ngikhumo 6 ngithethe 26 ngikhumo 7 ngithethe 27 uthini intonda le ndalinikwa igunya lase 27 mina da Chris mandihlika ngestimela u7 negunya namandla lokumqhoma la ngaphandle kepha andina gunya lokusabela inombolo la ngaphandle because akunala kusatshelwa khona inombolo la ngaphandle la singaphandle akusebenzi inombolo inombolo isebenza ejele inombolo weapon yasejele not ngaphandle so nibona sebejute intwana ezincinci ufika esikolweni hosh ayikho daddy licala elikhulu lelo ifune nombolo Brian la ngaphandle ifihle yakho iwiphono yakho zoyisebenzisa ejele la kushawa khona umthetho futhi hayi ijele lama gangster futhi abantu kuma comment da Chris bagcina babuza chakalasi le nombolo lemfithu abanye ama ex convict bathi mawungena nombolo ejele useriskini wena uthi mawungena nombolo ejele useriskini uma ungena nombolo ufree abangizwanga clean and clear okanye azange ndabacacisela clear ukuthi lento ibacacele but some ama podcast ndabanika but abanye abantu ke bakuthola sebekuthola ku Chris bengayazi previously ukuthi ke wacacisa somewhere Chris ganda makhotmanam nama followers we Chris network ndibeka clear lento mawungena nombolo ejele eliranwa ngama gangster elingaranwa i26 ne28 useriskini uzohlukumezeka mawungena nombolo ejele eliranwa ngama gangster not if aliranwa i26 ne28 mawungena nombolo uzohlukumezeka because le ranwa ngama gangster ijele le ranwa ngama gangster alina order alinamthetho then if awuna nombolo ngumuntu ongena nombolo ubhantinta ejele ekushaywa kulo umthetho elirwana i26 ne28 then mawungashayi umthetho usafe ngengifuna nethi abafollowers babe clear ngaleyo nto lamajele engikhuluma ngawo i2 awafani
ijele ekushawa kulo umthetho le runway 26 ne28 umuntu ongashaya imithetho is safe and free because lapha yamfethu makuphakamiwa la kushawa khona umthetho akuphakamiwa ngomuntu ongashaya imithetho emthethweni enomborweni sinabantu abadefende abantu abangashaya imithetho e26 kunensizwa ezidefende abantu bakababa abantu abangashaya imithetho but abantu abangashaya imithetho abayazi ukuthi kunomuntu apha e26 obadefendayo ukuthi bangagwazwa nase 28 sinabantu abadefendile abantu bakababa impathe ezingashaya imithetho ukuthi zingagwazwa zizisebenzi uyangithola mayiphakama inomboro ayiphakami ngomuntu kababa iphakama ngephoyisa okanye iphakame ngebig 5 that's it bengifuna labantu khotmanam babe clear ama followers kaChris abe clear ngento uJakalasi ayithethayo there are two type of prison uJakalasi as describe la ijele eliranwa ngama gangster mawungena nomboro use risking uzogwazwa anytime uzorapewa anytime because akunamthetho unamuntu oshaya umthetho ijele la kurana i26 ne28 mawungena nomboro you are safe till ufake inomboro uyangithola khotmanam yilento bengifuna ukuthi ibe clear all I say Chris la ngaphandle asina 26 asina 28 sunibona sendimisa le minwe senditsho asina 28 la ngaphandle asina 26 la ngaphandle sine 27 sine rough 4 sine rough 3 mawufika la eGauteng but when you go to Natal to Eastern Cape to Western Cape ngaphandle sine 27 only sina rough 4 sina rough 3 but when we come to Gauteng to Free State ngaphandle inomboro ezidla ngaphandle rough 3 rough 4 i27 hayi ejele sine 26 ne28 qha umuntu mina khotmana amaqhumo 6 la ngaphandle oqhumo 8 la ngaphandle ndisatsho nithi akakashayeleki usadinga isikolo lamadoda wemishayela zanga amnike amaqiniso wenomboro asizange uzoshaya umthetho thina ema podcast sizokwakha intwana zethu ukuthi zingagcini izithola la ushawa khona umthetho uzoshaya umthetho the reason so ulapha ya but the reason ekuselapha ya icrime oyicommitted okanye lobuhlefa laba ababenzayo abagwazana ezikolweni la lezintwana lezi as I said ezinye intwana ziphaphiswa ukuthi zifuna ukwaziwa zifuna ubonwa ukuthi zona ziyakwazi uacta ezinye intwana Brian intwana yenza into kusasa mayivuka iyazisola ayazi ithakathiwe leyo ntwana ibingasiyibi yenza lento impande ibiyenza lento some families Brian jealous as I said before ukuthi uthakathiwe umuntu okude Chris kunzima umuntu okude akakwazi isibongo sakho ukuqala umuntu okude akayazi senemi yakho okwesibini so then meke yokuthakatha uzokuthakatha athi nithakatha bani uChris baninzi uChris baninzi uthakatha umphu Chris umuntu ozokuthakatha bra wami umuntu owazi isibongo sakho owazi isiduko sakho owazi igama lakho owazi abazali bakho owazi okugogo bakho ozokudescribe uphelele kwimpande yomthakathi uyokuthakatha lo muntu then as I said ngithi umuntu ongazi ukuthi thina black people singabantu bempande then ulahlekile ya uyazini khotmanam engingasho lama khotmani la afundisa intwana inomboro ngaphandle endizoyisho kubo Chris ndizotsho khotmanam ndithi bavuza isecret ezingabafaka enxakini some other time because enomborweni Brian e26 nase 28 nase 27 actually Brian mandi base kwezi zithu 26 28 awukwazi uqashwa ngaphandle noma ungaba unganikwa intshayelo yonke Brian unikwe intshayelo awenikwanga ngabantu baseMpumalanga izokubopha futhi leyo ntshayelo kuba ayigcwalanga khotmanam njani i26 yasejele i28 yasejele
uyithole kanjani ngaphandle. There are steps hotmanam ukuze uthole inombolo ejele. Akekho umuntu oye ejele enenombolo. Wonke umuntu onenombolo 26 28 uyithole ejele. Then umuntu ongekayi ejele abe ene 26 ene 28 akakaboni next futhi akanawo amaqiniso akayazi dayidini. Ifana nabantu abalalela abangekayi ejele laba esithi zimbatha abantu bakababa abantu ababodwa because uyafana nabo. Okay, unayo intshayelo no yamcela i26 phansi naphezulu unayo intshayelo kuthiwa ndoda khawusinike khawusakhela ishumi elakwakha uzolakha njani wakhiwa ngojakalazi kuthiwa ndoda sifuna ijakalazi sazi ujakalazi ukunikile intshayelo ishumi elakwakha ndoda angithi ujakalazi ukunike yonke iqiniso laseMpumalanga unika imisebenzi wakunika yonke into uxhobisile ujakalazi. Then njani ujakalazi engakwakhanga ukuthi labantu abalapha ujaji wenzeni ngelanga wakhiwa ummeli wenzeni ngelanga wakhiwa ujaji utheni ngelanga wakhiwa ummeli utheni ngelanga wakhiwa like izokufasa ke manje so iyaqala uyabonakala. Thina abantu abanjalo sibabiza umahambe idobha ke mfethu e26 akuxelela insizwa zithi amadoda kumahambe idobha safuna isikolo ayinguye inhlamba ke leyo so ulihlazo Clara ayikho 26 ngaphandle ayikho 28 ngaphandle. Uma uphuma ejele uthi uzogaya umtshana inombolo ngaphandle lena ubalahlile khona phi izobafasa khona mase icela intambende kamalazilazi so ayikho inombolo 26 ne28 la ngaphandle. Ngiyababona hotmanam nasema podcast afika ochikini bafika Brian bakhuluma izinombolo engaziva nokuzifa ukuthi izinombolo eziphi bezikhuluma nobani. Uyangithola hotmanam khona ihotman qha mina endiyaziyo hotmanam endakhayo uBranani nenye hotmanam bathi ngumashumi usajini lapha eMpumalanga. Yabona lo mahotman lawo ngamahotman andakhayo baqhobisa ngento yenzeke ejele abakuxeleli inombolo bazobreaka ngenombolo bakubrekele ubrekela bani brekela thina singaphandle indoda senzana inombolo thina siyazi inombolo apho isebenza khona uzawubrekela imbatha abantu abangazi inombolo not thina. Mina kwala ngaphandle ta Chris mawuvela kuma uBrayam mina ndili 26 kwala ngaphandle mawuvela kuma imisu 6 ndikubona kakuhle ukuthi awukashayeleki usadinga isikolo ndikubona kakuhle is that type of person mina onibonisa yona ukuthi wakhiwe ngalabantu abangaphandle awuyange ejele because if ubuyile ejele bungazothi mawudibana nami la ngaphandle uqhuma 6 uyandazi ndili 26 but awukwazi uzoqhuma nami 6 la ngaphandle. Unibonisa Clara ukuthi imoni lo muntu lo lezi hansi le so zinyathi sengama ndukunyathe ndagqiba ta Chris endiyazi awunantshayelo awukwazi udibana nami ndili 26 la ngaphandle uzoqhuma 6 wena lokuli 26 i26 enilaziyo mina ezodibana nami la ngaphandle liqhuma 7 26 enizolihlonipha leli andithi mfethu lo shayelekile unentshayelo but no i26 elizodibana nami la ngaphandle liqhuma 6 seliyanibhekisa isani lo usanidi isikolo niveni phele namandla ayikho into enzoyithetha naye ayikho into enzoyisabela naye masiyinomborweni la mfethu kuma podcast la siyakha Chris emone ngesahluko saseMpumalanga. eMpumalanga Brian sinomthetho okanye sinesiyalo esithi thina e26 asibhidlizi siyakha nobangela asibulali siyabhilida siyawakha umkhosi asubulali umkhosi. So abantu abanjalo mfethu abazoshayela lezi ntwana la ngaphandle ngenombolo abantu la abangashayelana asithi Gauteng and Free State Brian ine Air Force 4 ine Air Force 3 yeso ayikho ke boma Eastern Cape kuyale abantu base Eastern Cape Western Cape Natal lezo Air Force 3 Air Force 4 bazazela kulamajela ase Free State and Gauteng azikho le. Thina ke sithi abantu abakwazi ukushaya lo mthetho la ngaphandle ngama RAF 4 ngama RAF 3 manje ngathola iRAF 3 mina ama RAF 4 iphakamisa u4 esabela into yabo umhlaba wabo ngabantu bangaphandle. I agree with them into yabo leya ngadibana nama RAF 3 futhi beshaya umthetho wabo mfethu into yabo kusembusweni wabo bashaya umthetho endaweni eright yabo. Uyeva labantu banentshayelo bayazi imithetho yabo ukuthi umthetho wethu ususha la ngaphandle so then I can't blame them
but ndathola i28 ne26 la phakamisa u8 ngaphandle phakamisa u6 ngaphandle klari kumsonibonisile ukuthi uyashoda ngeziyalo awukayaleki awukashayeleki awunayo kahle lento ozibiza ngayo usayiphaphele ngili 26 mina kumele bangibone 26 p in a wrong place sina 26 thina la ngaphandle mawufuna uyazi le yonto leyo fahla kuye ejele uhamba uyothatha uline but lo line osejele lo uyazi ukuthi ubulale i-future yakho for most iminyaka ebhaya Chris because that criminal record uzoyicisha after 10 years so wena uzophuma ku 20 years uphinde uzohlala enye 10 years if you idle for ucisha criminal record so will you able ukuthi uhlala i10 years ungasebenzi bram uzostruggle so wena ta Chris kahle brawam inombolo ayikho la ngaphandle 2628 don't fool yourself brawam ngitshela nina ngitshela nama audience mfethu ne followers ne fans ne supporters ze Chris Network or anyone who will watch this there's no 26 la ngaphandle there's no 28 la ngaphandle odibana nabantu bele kubiphakamisa izithupha watch bephakamisa 8 la ngaphandle no those people they still need a school for inombolo you don't know inombolo yes okanye if they know inombolo they know a little piece of inombolo bale magatini they don't have isahluko sombhalo abakazi lutho ta Chris ngisho kanjalo Khotmanami ngisho so ayikho Khotman ezophuma ejele ithi izoshayela intwana la ngaphandle if ukhobisa intwana yakho ukhobisa ngezinombolo zasejele then uyayimosha bro uyayimosha like uyayidestroyer because umtshana uzocommit crime ayazi ukuthi mina ndiyinsizwa mina ujakala sunike yonke mfethu iweapon yasempumalanga manifika lapha ejele bazogcwala ngami uyabona la umoshe intwana clear once uyazisa la man lama secret lawo Khotmanam wayazi lezo zinto umtshana Khotmanam umoshile because he can do anything he never be scared of prison because uyazi ukuthi mamfika lapha labantu bazogcwala ngami umosha intwana lentwana le ayimoshwanga emune izintanga zayo imoshwe iHotman ephuma ejele how you feel wena nimosha intwana yakho ndiyithatha ndifaka inombolo wena you don't think ukuthi mawufaka lentwana inombolo uyinika isecret ze inombolo uyayimosha intwana ka Chris le uyayimosha mina manzomoshe yakho uzofila njani ujakala uyafuna intwana nami ukuthi igqibe isikolo bese ke inika lo doti lo wasejele unimoshela intwana ngasikhupha isibhamu ukuqhekeza inhloko Mos Brian undestroyela intwana nami Mos wena uzofila njani man destroy yakho intwana ndiyinika imfihlo zeinsizwe ejele khona imfihlo zasezensizwe ejele mfethu uziphuma kanjani la ngoba zathathwa imfanelo kuwe ezase 26 yeyiphi lentwana ozoyinika i26 uyinike iphi 26 leliphi ishume lokuhlise estimeleni la ngaphandle laphinda la kunika la 26 ethathwe kuwe yemona labantu bangifucked up Chris mfethu intshayelo yafatalelwa ngabafethu abafethu bafa for le 26 abafethu bafa for le 28 mara kuzovela izinja nethi zempatha sizofuna ukumosha inombolo kumosha inombolo dayide unika umuntu ongaphandle inombolo umnikani inombolo ithathwapi wena wayitholaphi mozoyinika lo muntu ongaphandle unika lo muntu iwiphono manje ukuthi umnika ilicense yokuthi go be a criminal ntwana mina sejele abanokutshela but uyomfasisa ngezinombolo umtshana because emone 26 thina siphethe intelligent le lashumi le ya court yase 26 ine judge nommeli nomabhalani nomgqobhozi nomadakeni inesikhuni baba liya i court le izokufasa uzoyikhupha yonke lentshayelo le unikwe nguJakalasi la ngaphandle but kunentshayelo uJakalasi angakunika ngayo kuthiwa ndoda kawusichachele lashumi beli kwakha ummeli wadalani ngelanga wawakhiwa uyikhuphi inombolo ijaji yadalani ngelanga wakhiwa afaseka wafaseka umgqobhozi waqobhozani ngelanga wakhiwa fasekile hayi bona ishumi lonke seyithiwa madoda umahambe edobha lo inhlamba leyo so uzothathwa kancane ejele manje sekumele unikwe isikhuni wena unikwe insabuli kuthiwa indoda betha phezulu komaphuza uklina lo doto zengawo uthatha ngaphandle ongagcwalanga ngeke igcwala inombolo oyithathe ngaphandle because uyishayelwa ngumuntu oyi1 akakushayeli futhi lo muntu lo uyakrobisa
thina sishayelwa ngumuntu uyi1 eMpumalanga shayelwa lishumi lele lasakha 6 madoda sakhayo thina mangikrobisa uyi1 uyanikrobisa ngilakhi and then manzokwakha intwana mina emune ndiyakha ngenombolo zase 26 zasejele ndimnika ilicense Brian ukuthi abe criminal how will I feel lento yenziwa kweyami intwana mnata Chris mfethu ndili 26 but mfethu mangifahla kiwe mina last year or last year I didn't feel great intwana kaGotman nami ingene esiseleni mayingene esiseleni icela inombolo intwana kaGotman nami iqhuma u6 la inika ramani intshayelo Gotman nami ndili 26 ndiyakhuthala umuntu mfethu esinye isiboshwa masikhuluma i26 but ithe mayikhulunywa intwana yami ndava inhliziyo yami ivuza igazi ndava inhliziyo yami ivuza igazi ta Chris amadoda abathi bazongicela eJakalasi engonele intwana ngibani beva abanthola ndiphansi la man bandazi inactive kakhulu enomborweni ngubani stand up endoda qhamka ngubani icele phansi naphezulu mara bazibuza emone abafethu kuthemu Jakalasi waphansi so nali 26 lingena mfethu abazi intwana ayabazi late ndagcina ndonsa umjana ndithe mjana uyithatha phi dile ngoyithethayo athe mina ndayithatha kwabanye abafethu ndaye sectionini yami zange ngiphinde ngithethe nomjana ibhlungu dayidinta Chris like you can be proud uyenza nabanye abantu uyipractice nabanye abantu but when it comes uyipractice nentwana yakho or umntana wakho you won't bro and then you won't like anyone ukuthi agaye intwana yakho dayiding because anyone ozogaya intwana yakho dayiding as intelligent isisebenzi samampela uzobona kahle ukuthi lo muntu ugaya intwana yami i-license to crime uyangithola bra wami intwana zime ngento eyodwa ukuthi eBraham ejele emona kukhomnandi ejele kuyanyiwa but wena uzoxhobisa intwana ngezinto zasejele uyinika izixhobo zasejele la ngaphandle then you destroy the future yalentwana uwe umagistrate wokuqala ugala intwana icriminal record before emone ijustice house uwe wokuqala ta Chris uzofila njani yenziwa kweyakho intwana there's no 26 there's no 28 la ngaphandle ngisho kanjalo Brian bona labantu baqhuma u6 baqhuma u8 kulama podcast mina ndiyasho Gotman nami uyeva now ever ongekho ku podcast but olanga ngaphandle oqhuma u6 no8 akashayele kanga kanantshayelo uyeva Brian akashayele kanga usadinga isikolo ngisho soda Chris intwana yakhe ingene uphakathi ingene ngiphakathi brawa thola la esitokisini ithini wena mayikubona ngaphandle Brian ibingekaniboni mina ndiyibone isangene intwana yami wena ganda istimela uyazi sinjani makuvulwa immediately ukhala isikhiya obviously sesizifesteri fethu uzange ngatshela nabafethu bengiblome nabo la uthi intwana yakho mfethu ngathula yazi khona ezinye zama-rafo inja zami bengihleli nazo lapho TK uyabo ziyayazi ukuthi intwana yami zona mara zange zaqhuzu zakhuluma kulezi ezinye ukuthi intwana kaJakalasi babone the following day ukuthi hayi umtshana sengihleli naye ndiringa naye but in a far distance but babone imuni inkawuza ngamgaya naye izolo uyangigaya and stuff uyabona lento but lezi ezinye zami bezidaye zama-rafo ziyazi ukuthi imuni intwana kaJakalasi but azange yangiphatha kahle la idea ngGotman nami intwana kaGotman wami no igwetshiwe no bra yenza iminyaka esejele isejele intwana yamgazi lami mathupha mfethu the firstborn imuni yeGotman the firstborn kamama wami I didn't like that thing bra umtshana icriminal record ukuthi abe nayo efamilini uyibone kubani because ifamily ina criminal record I'm the only person efamilini one criminal record second ngumtshana the third umtshana li26 leli endililo uyithatha phi le26 engekaye ejele that's the reason ngisho Bram ukuthi amaGotman aphume ejele or anyone ophume ejele uzokhobisa lezi ntwana ngenombolo ngaphandle uyazi destroy Bram because usigaya the license to criminal activities uye umagistrate oqala ogwebele izintwana before the house of law mfethu umuntu owenza la idea empire yami mina Gotman nami maniphethe igani ngithola umuntu owenza la idea cha namdubula nomdubula
ngamdubula nokumdubula khotman nami ndimache nazo ndiyedanyana ndifike ndiyifakaze ndithi ndichayise ulwatha anothi ndichayise isisebenzi anothi ndibene nesisebenzi ngizathi ndibene nolwatha uwenza amasimba asona so inombolo yomanama nezisebenzi zihazi una 26 la ngaphandle ngena 28 la ngaphandle inombolo yomanama kweli nakweli kude gazi lami ama-hotman ayenza riding uyazi ukuthi zizibhanqa ndiyayibeka ngesixhosa ama-hotman ayenza riding Chris zizibhanqa and ngabantu abangazalanga bangenabantwana ngabantu futhi ifamily zabo ezingenabantwana uyezwa ngabantu abajabulela amasimba ukudestroya intwana ekumele kusasa ibe zilawyer zethu ibe zipresident zethu ibe zimayor zethu bazodestroya ngamasimba wenombolo exist ejele enga-exist la inombolo exista la Abraham RAF 3 ne RAF 4 26 28 is exist ejele nama 26 nama 28 Abraham ungabanjwa bakubona kulama podcast lokhu ukhupha izinombolo uqhumo 6 uqhumo 8 unetshala baninzi abanetshalo ejele engawishi ukuthi babuyele abababhaqe kulama podcast mina mfethu ngiyacheta nezigebengu ezingaphakathi kwebhilidi ejele hayi ijele li1 ama province couple province mina ngiyacheta nabafethu uyeva gazi lami abafethu bayakhala Chakalasi wayeka labafethu benza into eziso Abraham ngizathi anina nombolo mina 26 ndayishiya ejele manje umuntu othile 26 ngaphandle yini le ndisabela naye uhliswe ngibani esitimeleni baphinda bamnika u26 la ngaphandle inombolo imana nami futhi ayijakalasa abanjalo imana nami hotman nami but banecala abafika kazi lami bafika bavuza emune banecala hotman nami bayazazi ukuthi banecala bayazi leyo nto wishing bapray ukuthi bangabuyele edanyana because idanyana eBraham ina everything lezi zinto esizenza la sizikhuluma la kuma podcast abafethu bazilalela bafethu basibukela la bazilalela namahata khata likhona uza nefone shebani chomi yalona intsibuwa masepa kwakonhle lona lensele pantini ntamo xama pantini dem uthini ngibone lo maphuzu esekeqhumo 6 no 8 emaphoto manje ephile empatha iva sozihlamba zenjani usisebenzi uzibiza ngesisebenzi mari izisebenzi ezingaphakathi kwebhilidi lapha eTurban zithi wena uyimpatha zizobuza kumaphuzu amaphuzu ephile empatha seqhumo 8 no 6 ngaphandle ephile lwatha wava sonenhlambe enjani ulindekile ke mawufika kuthiwe mone nansi le lwatha le yayiqhuma qhumo 6 no 8 lapha ivuza izinombolo lapha emune ema podcast icala mfethu icala elikhulu ama-hotman abuye ejele mfethu athi azokwakha izintwana ngaphandle is a distraction hotman nami is a distraction mina man phethe mess ngithola hotman yenza riding anjani ngayiqabhuza ngayisika hotman nami ngiphethe indosho ngayiqhekeza inhloko phaya because is the first person lo ozenze umchuchiso ozenze iNPA ogade the first criminal record mfethu ogade license mfethu kuye ejele uyezwa ejele Abraham nathi sangena singena license ejele kumele mawungena ejele ngalelo phutho ongena ngalo ungena uqaqazela sibala ubone emune la kusejele manje mosozongena ejele mfethu usophethe zonke izikhiya mfethu umoshekile mos uthatha izikhiya zasejele uzithatha ngaphandle hayi bro ama-hotman anjalo mina ndiwafuni bra wami andiwafuni as I say Chris mina mfethu mangena i26 liphakamisa u6 ejele amfethu ithi inombolo manje licele phansi naphezulu ndigcwalele ukuthi lo mfethu li26 but mase ngene intwana kaHotman yami do you think I will have that power ngoba into enzoba nayo ihlazo nethi ukuthi nihlazekile intwana nami siyazi izinto ezi intwana kaHotman nami siyazi lamasimba la iwazelaphi intwana kaHotman nami lezi zinto ingayanga ejele senisaba nokuthi manje nizo entertain wena sana aqhunywa lezi zinto la ngaphandle intwana kaHotman vendiswabe ndibe lihlazo like ndibe phansi ta Chris nihlazeke Hotman nami kwa umuntu ondaziyo uyabona Chakalasi uhlazekile le nombolo leyayithola ngubani baba ongajabula ukuthi umntana wakhe abe nalezo zinto lezo zisiza ngani inombolo Hotman nami it's your weapon yasejele that's why amabhanti into okudala bathi inombolo mfethu yingubo yakho imfihlo yakho nobody should know ukuthi wena ejele uli28 okanye uli26 ngaphandle kumele kube ilijele kuphele lazi leyo nto why should ngaphandle abantu sebeyayazi uJakalasi li26 uChris li28 why should people know that thing awuhloniphanga inombolo
mos mfethu wambe wavuza inomboro yovuza inomboro mfethu yobreaka ngenomboro breaka ngento wrong so unecala mfethu subhalile kumakhuluphuku wezinomboro ezinkulu sukulindile ngelinye ilanga ungabhayiza utholakala eDurban station ifile ligcwele lilindile limengawe uzophelela kulamajele wamagangster la kushawa khona umthetho ngeke uye uzosika ngama razor amaphoyisa mebefuna ukukusa la kushawa khona umthetho because wazi icala lakho that's so that Chris abantu ababhaba bathanda ukuthi ngipersonal but ivari hot manami sabonga kakhulu nge-episode namhlanje ngesikwenye maybe next time asikhuluma I think ukubanike i-picture from inside jail ukuthi from ekuseni kuze kube sebusuku kwenzakalani iziphi ama-activities enziwa ejele hot manami izinto ekuthiwa zenziwe ejele ngempela abantu because sizokuthiwa ngo-2 kumele usuyolala during the day kwenziwane nje khona umuntu ezobona ukuthi yandawo ayimfanele. I think next time mawubuya singakhuluma ngaleyo Chris man mfethu sokhuluma because uyazi da Chris vele mina hot manami ngaye ejele mina mfethu ngemistake endazenzayo bendikwi stage sobuntwana uyabo vele mina ta Chris mfethu ukukhuluma ivari mina ngikhulele ejele mina hot manami yabo namaphoyisa ejele mfethu mina bebenicrush amandithi ngibaxoxela ngento zangaphandle bathe wena ukhulelayo uholela wena utlorebelela next kanti wakantle wena unolengwana nolemunyana ulemukana silokhu umncane ukuyana hot manami mina Chris yazi nalomzimba lo but ugwetsho kwami vele ngigwetsho ngina 18 engihleke bese ngi-over 18 because think benginobuma 19 to 20 but lo mzimba lo wami ulowa requesta ikhoto ukuthi mangithi ngina 19 ikhoto yathi funa the birth certificate or the ID bathi ngibaleka intanga zami ejuvenile ngifuna ukuye juvenile ngifuna ukuya kuma hotman amadala le uyabo like umzimba wami ubonakala dekeda Chris ukuthi ngimdala hotman nami yabo ukuthi sitshela ukuthi wena wagcina into yagcina mhlawumbe sikwenza ukuthi ungena kanjani kwinombolo yini izizathu esagcina sikufake kuyo mhlawumbe hotman nami lapho ukuthi okay la i-crime ama-crime angibopha then ejele mhlawumbe ngahlaseya kanje nawe awuvelanga hotman nami sizoqala from lapho as I said vele ta Chris everyone mfethu ungena ejele engenanombolo and everyone ejele Brian everyone ejele ufile the presence yasejele ufile the presence yasejele umuntu osuka sekene nombolo ngaphandle hotman nami ngabo abandithi bagcina belihlazo ejele bagcina benikwe imess ukuthi mabahlaba amaphoyisa bongezele icase because uzoza ngento ayizwe nguChris uChris angamnikanga ukuthi ke ndoda lento le uChris ngelixesha ndandukunika lento uChris bekungu judge wathi 1 wathi 2 uGanda bekungummeli wathi 1 wathi 2 uJakalasi bekungumgqobhozi wathi 1 wathi 2 uyangithola bra wami into ezikanjalo ayikho inombolo engaphandle inombolo sejele 2628 hotman nami zingaphakathi hayi la ngaphandle but when next time Chris ngijika hotman nami ngizobanika from where mfethu ngifahlaka ngivaya ngiya epolice station waiting trial to sentence ngeprison till I'm coming out hotman nami ngizobanika they should know ukuthi ngiwele etrepeni enjani ngasurvive kanjani ngadlulana nezinto ezinjani ezikhabate abantu abangakhi kwasinda abantu abangakhi kuzo idanyana hotman nami ifana nedeath row ideath row abantu abaningi basindiswa ukuphuma kwaMandela abolishe leya death row abantu bebesemalistini behamba mfethu beya ku death row beyoxhonywa sabe sayona sobabona masibuya thank you hotman nami Thank you so much to everyone who's watching this episode and shout out to Fix Heaven, man. We highly appreciate it for this episode. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. Like with my man James,
Mariah kuma Nkanda. You see, I do one story at the time and one testimony at the time. Kuba ile Christmas kunene ngokunene ngokamadonsa lo mtimande ngobambole ngabambili sezana nena ekhakho nina kamntamo. Otherwise James are we out of work. Yeah bafethu James so stopile bafethu ya siqedile no Chris no Ganda bafethu please man ningakhohlwa ne ya as TikTok bafethu Jakala Sivukile @abashwe YouTube bafethu laba ba interested to know more about uJakalasi bafethu just genani page ni le dollar tax just dollar tax you will know more about uJakalasi namagenge. As I come from prison ngibuyile ngizoshintsha lezi ntwana lezi ezincane ngizisave kuma criminal activities ngizisave kuma drugs bafethu le ntwana lezi ngizifaka e-studio lezi ntwana lezi siya recorda sipush music get lapha dollar tax YouTube no more bafethu intwana zenu lezi ezinama talente niziphase kuJakalasi sisipaneni skipeni lezi ntwana out of kuma criminal activities kuma drugs bafethu danko uJakalasi lo